Zvijezda naše iduće priče je hvarska gregada. Osim što zanimljivo izgleda, ovu znamenitost možete i pojesti. Radi se naime o jelu po kojem je Hvar poznat u Hrvatskoj i šire. A kad tome dodate bajkovito mjesto za pripremu, imate pravo otočko iskustvo. Nalazimo se na otoku Sveti Klement, oazi za odmor i punjenje baterija, a naša domaćica je nevjerojatna Dagmar Menegelo, žena o čijem bi se bogatom životu mogao snimiti film. Kako ste se vi odlučili doći živjeti na otok? Ja sam jedne 1965. došla u Hvar. I zaljubili se? I srela sam mog muža i zaljubila sam se u mog muža i on mi je rekao da ja ne znam ništa o ljepoti Hvara dok ne vidim Palmižanu. Ja sam došla ovdje 65. i moram vam iskreno, uopće me nije oduševila. Ja sam se jako preplašila, međutim moj muž je rekao da on ne može napustiti familijarnu obiteljsku tradiciju, dakle i ja moram, ako hoću njega, uzeti otok. Nije mi bilo uopće drago, ali sam uzela otok. U restoranu gospođe Menegelo nastaje naša današnja gastro preporuka, legendarna hvarska gregada. Gregada se priprema od svježe ribe, znači najbitnije kod tradicionalnih jela inače da su namirnice svježe. Radit ćemo danas od grdobine, škarpine, škampa i brbavica, koje ćemo sve staviti u lonac koji će kasnije ići na vatru, na otvorenu vatru, tronožac, što je jako bitno za gregadu. Je li važno koja riba ide u gregadu? U gregadu je važno da je riba koja je tvrde konzistencije, zato što to ide na jaku vatru, tako da se većinom u gregadu stavljaju ribe kao škarpina, grdobina, kokot, znači ribe koje mogu izdržati jaku vatru. Odakle potječe gregada? Gregada je venecijansko jelo koje potječe u biti kao Gregada je prvo bio ribarski brojet, znači ribari su uvijek imali na brodu kapulu, krumpir, maslinovo ulje, vino i ribe koje bi si ostavili za sebe ili koje bi im ostali bi stavili u lonac skupa s kapulom, krumpirom, vinom, uljem i stavili na otvorenu vatru. Znači ova zvijezda kuhinje je zapravo nastala u početku kao ostaci. I kombinacija Ajmo ostataka. reći ostaci, ali znali su si ribari dobre bokune sigurno iza sebe ostavljati. Koja je razlika između hvarske gregade i gregade koja se negdje drugdje priprema? Ili ima neka razlika? U biti ta gregada je baš hvarska. Druga podneblja imaju jela koje su, ajmo reći, slični gregadi, ali imaju i druge nazive. Jel su turisti upoznati sa gregadom prije nego dođu kod vas ili tek kad dođu kod vas se upoznaju? Ovako, ima puno ljudi koji ciljano dolaze kod nas jest gregadu, jer ovim godinama smo stekli smo ime kao restoran koji je poznat za pripremu gregade, jer je jako rijetko da restorani imaju mogućnost uraditi onako kako bi i trebalo na tronošću, znači na otvorenoj vatri. Normalno da negdje u gradu to restorani nemaju mogućnost. Najjednostavnije, a po mnogima i najstarije ribarsko jelo s godinama se posebice u očima turista prometnulo u pravu gastro ekskluzivu. Još kad je kušate u ovakvom ambijentu, gušt je zajamčen.